Ubah PT Sokmi MLA Kamolai Kaconsi Lakan Turu yak Sorkar Bakanyarap Badan Paikmat yak Skul Simet ki badan Hakajalla Lakadai ka Skul Presbyterian Catholic ni ki weki kunhun balang bat ulapan pau yak jing sokya habai dei bat jing e ki nohikai ki bam yo hok yak tulap ki jongki ya kani unong mikmat namolai ulapan pau habakren hakajelang hakabau lasa mi ki wok dan habakhen kelum lang baro kalapoi sakalai pun riulak tingka nalor ka jing IT yak amplifier bat ki tiar set balasam sakaseng khasi molai ka skul bat kasnong ha office rekam jongu ha molai nong preng kibalayo ya ka work order ki kentup ya ka sengkasi molai ka molai Christian LP bat UP school molai umthlong kasnong mau se khnam ka dong light lum ka preng snong ka dong na mauro ka dong umjan molai modopaki na ka banta ka senior bat ka school bat yeng mani Catholic ha saw mo jenrong kat bai ki tiar set wa meliu la sam se ki artli ki dong ha mau towar ka light lum bat lumos yang kabalayo ru ya ka amplifier populai kursi kecing pun di school, pun bagi sekolah populai. Di private school, lagi jam balang Kristen, lagi balang Katolik, lagi balang Mublai, lagi balang Kris, kita ada yang kasih di dalam school. Tuhan ibu berada bersama ini. Maka baik kita balang itu lagi serkan pada kapan berapa hari di private school kita dah mulai berkum jelahi berkoi. Namun di private school, hadap mentang gila sedang yang ini gila sa lapong gila sa pi ki school sarkar mulai gila early school sarkar mulai kawin dan nongkwar beri jejo early school sarkar mulai early school ki private school hispa tam de berkat pi mentar dalam bagi private school lagade jong kusnong lagade senasi lagade balam kris balam boleh iwe bagi school Catholic dan skema nak yang ini gila sabi pakai position seluruh kesorkan dan keperhat kesorkan ini sih kong kesorkan penuh dari hajar kurur papel bahasa sorkan nega jikir pat jonga ya kesorkan sopa pai kepat dem shell school private nama school private hingga ai ke shell ai ke jikai baham hatam ke jingkiu jonga bekerja dari lembaga school private parsusiu ke jikir pat jonga ya kesorkan ru ban kaidem ya ginoi kai school private kita syastama hadu kata-kata maka sorkar untuk berawal tu dan school gibi SSE maka SSE ko belum mataro di khus lain ha nakalian juga song panglur ha pangben ha naman baki noi kai jingi san panai hidup panai kim bio kimi atulop nakalian jom noi kai kini kum tu kalau nakalian jil hab beneki noi kai habiki nak matabam namun dua atulop Ginoi kai nak bersyatkan Ekten spos nei bhai ginoi kai hadu kata Omri ni associate teacher Manta wat kini ki adhok teacher ru nang rezeki bata ngan sepat apa ni ki mo mi atlo kesuk kiap ha na jinglong jingman jong berjela jingi berkhamtam di school private TKI ke pengadon kum lebih cepat nak yang jongahi kerpak soka ban high khmat school private nakade jo bola jungi berjela jungi bekas sorkar daplem nam tak school building daplem khamtam ya kinohikai gila hap kinohikai gila hap ke ban system hinan dan joti namar ba kambiang katulok bat hapeng jo ni ke baro hi nakale jo ko bekpat imsi matrestom nam tak jingbit nam tak jingbiang abre jo constituency hi prokowe Baik tu.